Secretary General ke Green Tech Foundation Ritre Lengdo oleh penbena ban beteng ya kejing hi syatangan ha malki hagaba mauhid ladion sedang ya kejing hi syatangan nado kini kesengihi kata ka nyo terik jong yayong arajar arpun rio. Secretary General oleh penpau kejing sukya ka bajur lor kejing hiar ka koi ka kya jong chairman hadian bula syatangan ko makandai sengi ban percaya kejing tumuk sarkar ban senagi resort halumpong deng. Lito bawalau chairman uladan hospital dari umpat jumlah penkut yang kejadian ki syatangan jauh badun beteng wat na kejaka sumaru. Ulah kedua bagani kejadian ki kan beteng haduk bagi sarkar kan wan makan jubab syaka foundation bagi laweng bat penduk nak sendan ya ka soskular. Ka certificate handing over bat ka lease agreement kawai day bat kelumpong deng kebalong gebenta jangka luxury resort and spa. Kalau kejadian penpau menteri rangba ban penmi ya ka white paper ubah ritria ulah kentok Menteri Rangba ulang ubriau uba syukular ke ikiai hendrai menjudan jing tikna ban penurlong ya ke jingkular. Ula kedauru bawa lagat tenat jenguk akai pertai ke lepa eksiti ban pensyai bagi sarkar ketemu ban amsnai kini kudu jing teh lumpong deng ban ke Green Tech Foundation kerang kenok bagani kadai kakam kaba amdan nongrim bat ke belong biet. Namar lada amdan jing temu pensyai ke ikiai balai bat ke sarkar ke tiakular bat ke soy ke jing IY kaba hadu andropo snam bat ke Omnium Hotels Private Limited. Oleh penpau ke sarkar kadai banwan cekemat ban pensyai ke shisha kam tam namar kani ka kam desu tang ka kam jong Green Tech Foundation ndrai kla di kamat jong emlang salang ka jelai berokoi halor kejingakan ke Green Tech Foundation kala pensyai bagi kloy ban syong ha kami dekran ada dan kejing khot ke bati kenal lengba kejing tho kenang panyo ikirai ne ka bentai kabit ka biang jong emlang salang idan ban ong tangkum ni baka kot kakhia kamla kata I chairman di jongi menghapan kitno sejak sumar kadai ban bakli nadong hadong da ka sarkar jella lara idon ha kanu ke jaka sumaru ka sarkar jella Meghalaya kadiban sim ya ka jing bakli ban pet ya ki jingdon kam jong I nadong hadong ti kerai ke jong ke jibi ke long kumni baya ke jingsong hangni hamadan malki ke jongi kanom peja kanom tanda no tang namar bilalik I chairman hospital ya ke benta ke bakrau bat ngangit bakadai katkum kamon ke jong ublei baya ka jing sha jing it ke baklem bu por on beteng no damanga kum uska cerita kilom kumi kilom kepa ki para samla ki hep ki berit ki udah nakani kapor ken mau lem yangi ha kecing duai ken mau bat pan ublei bunong ai bor yangi bangin nang la ban beteng ya kani kejing sa jing it tat hadu ba ka sarkar jela Meghalaya ka kabinet ka basong hangte ya pos sekretariat kan klem no si sendan hi ya dua seru ila omne ha ka meeting ka baginon na kaliang kajibi ba in sim no mai kani kejing sa kan hendrei nganom ailat yapi bapinang sim kani na marki dang bon ki kampat mo pihap ya penbet ki official work ki jongi matrai ki sothu ya kata ko advisor jongi tinadu ngata kesni kapor kalam hendriu baji arpuai minute kajing sa jing it klembo por kajong secretary general ka Green Tech Foundation kalasdang Chief Minister, through the Chief Minister, he's a minister of. I will assure you, I will ensure you, but nothing is sure about whatever he says. Yesterday also we had received a letter from the Joint Secretary, Government of Meghalaya, Tourism Department, where they had clarified that there will be no construction on Lumpong Deng Island. But we would like to question and retaliate that clarification. If we have no construction at all,
What about the lease deed that you have entered into with Umiam Hotels Private Limited that lasts for about 60 years? It makes no sense. It is absurd. It is stupid that the government would hand over a land without any purpose. The government has to come clear and it has to come clean, because this issue is no longer the issue of Green Tech Foundation, but it is the issue of the community of Meghalaya as a whole.